Pozdrav djeco! Danas ćemo učiti nazive voća i povrća na hrvatskom i na engleskom. Na engleskom voće se naziva fruit, a povrće se naziva vegetable. Fruits and vegetables. Ovo je jabuka. Na engleskom jabuka se naziva apple. Ovo je pitaja. Na engleskom pitaja se naziva dragon fruit. Ovo je patliđan. Patliđan se na engleskom naziva eggplant. A ovo je banana. Banana se na engleskom naziva banana. Znate li što je ovo? Tako je, to je brokula. Na engleskom brokula se naziva broccoli. Ovo je lubenica. Na engleskom lubenica se naziva watermelon. Ovo je kukuruz. Na engleskom kukuruz se naziva corn. Ovo je dinja. Na engleskom dinja se naziva melon. Ovo je zelena paprika. Na engleskom zelena paprika naziva se bell pepper. Ovo je limun. Na engleskom limun se naziva lemon. Ovo je krastavac. Na engleskom krastavac se naziva cucumber. A ovo je grašak. Na engleskom grašak se naziva peas. Ovo je jagoda. Na engleskom jagoda se naziva strawberry. Ovo je mrkva. Na engleskom mrkva se naziva carrot. I za kraj, ovo je ljuta papričica. Na engleskom naziva se chili pepper.
Pomozite mi sortirati naše voće i povrće u 3 boje. Zelena, green, crvena, red i žuta, yellow. Koje boje je ova jabuka? Tako je, ova jabuka je crvene boje, red. A koje boje je ova paprika? Tako je, ova paprika je zelene boje, green. Koje boje je jagoda? Tako je, jagoda je crvena, red. Koje boje je limun? Limun je žute boje, yellow. Koje boje je krastavac? Krastavac je zeleni, green. Koje boje je ljuta papričica? Tako je, crvene boje, red. Koje boje je kukuruz? Kukuruz je žute boje, yellow. Koje boje je brokula? Brokula je zelene boje, green. Koje boje je banana? Tako je, banana je žuta, yellow. I za kraj, koje boje je grašak? Tako je, grašak je zelene boje, green.